هزاران سلاوین گرم و هون گلک بخیر هاتن دمی لهاف گهاندنا کردان کرد کنکشن. ابوي هيفيه كو ام كردان بجهين كو سرحاتي وبويرن لجهان دقامن بيك جهورين داخل شمو جفيري جي استدويا دنج امريكا لواشنطن دي سي ديت جلوب ده برنامج ايرودا لخوشبونا نف نتوي دي بيجا كشتن كاريا لسوريا سيستماتيكا وچين دنگينا دا توليان لدجي اسد امريكي چاوا سروكي خو هل بجيرن وكي ما في دنگداني هيا وچاوا خو ناف نويز دكن پرورده بزمانی کردی به هالبجارده لترکیا دبا مشتو مرک لسر چی دبا لی دوی برنامه دا امی خورته کی کرد هنرمنده کی کرد میوان بکن چند تابلوین خو نشاندانه تایبت لسر قدغه کرنا زمانی کردی دو نخوشی دبنا اگر مرنا بمليون زاروکان لی بیابان افریقا و باشور آسیا مجی بریار دایا لهاف گهاندنا کردان کرد کنکشن هفتی جارکی آماده بکن و کار به دستکی دنگی امریکا دی بیجا کاجبر چی برنامه کرد کنکشن گرینگا دیسان سلاوین گرم بینرین کرد کنکشن لهاف گهاندنا کردان لدمی کو ریخستیا لخوشبونا نفنتوی امنستی انترناشنال دی بیجتن کشتن کاریا لسوریا دبتن سیستماتیکا چین رادگهینتن کو او دنگی نادا تولیان لدجی اسد دجواتا تناهیا نتوین ایگرتی دا وزیر دروی فرانسی پیش نیازا تولیان دکا بو نچار کرنا حکمتا سوری حتا آگر بستا لاواس جیب کا امنستی انترناشنال بالگا جی بیس جهان نشان دانا کشتنین ریخستی لیبونو جنتوین ایگرتی دخوازا سوریا به بعد دادگاه تاوانا یا نفنتوی لشکری سوری به توپ و هلیکوپتران هریشان دکت سر مدنیان نهاب کار اینان تکتیک انترساندنه به بمباران کردن مدنیان جه هلیکوپتران و به هیزن شبیحه دست داری خرابتر دکت. روسیا خطابار کردن امریکا حاشا دکتن دماغوتی موسکو تندو تیجیان گرم دکتن به بردست کردن هلیکوپتری نو جه رژیم سوری را. وزارت درویا روسی دی بیشتن او هلیکوپترین بری چندین سالا داین سوریا چاک دکته و هر لوی دمی چافدریا مافی مروان بنگه لی نیویورک دی بیشتن هیزن حکمتا سوری زیده گاوین سکسی بکاردینتن بو اشکنجدانا جنومیرو خورتن تینا گرتن دسر هلدانا دجی رژیم اسد دا شارزادی بیشن حکومت نکاره برخودان جناب با لوان خلکی ده ترسینه از باور دکم لسه حتی 6 مهین بین امی جنافچونا دولتا سوریه ببینن لی رژیم دیرزگار ببه از باور ناکم سرهلدا گهابن وی قوناغی بکارن رژیمی بروخینن کومالن مافی مروان دی بیجن جدمی شورشا سوری لشباتا پار 2011 دست بکری بتر جده هزار کسان هاتنا کشتن پرانیاوان لحمس حما و لعدل بینه دگال زیدابونا شروع کشتنی سوریا برف شرکی نافخه دچا و ترسک مزنج انجام وین خراب لروش هلاتا ناوین پیدا دکا بله بینرین کرد کنکشن ده هر برنامه که ده ام هول دین بابتکی لسر هلبجارتنین امریکا جوارا آماده بکین ایرو امش ورا بیجین ناف نویسین کرن چاوایا ده هلبجارتنا سروکاتیا امریکی دا و ده هلبجارتنین خوجهی دا ناف نویسین کرن پروسه کی هری گرنگ و پیشینا جبوه هر ولایت که رنماین خوهانا لی یک مرجع اجتماعی هیا دوی دنگ در 18 سالی و سربا و دو پارتین امریکین مزنجی بریکا ناف نویسین کرنا پشتوانین خوا نازدکن هر امریکی یک جه 18 سالی ویوه مافی دنگدانی هیا هنک حالت نآسای نبن لهل بجاترین سروکاتی سال 2008 63 و 16 صدی جوان امریکین مافی دنگدان پروسه دنگدانی به ناف نویسین کرنه دست پیدا کردن. جداهی امریکا دگل ولاتین دین جهان اوا حکومتان اجتماعی رهنمایین هلبجارتنا نادانتن لی لگورا دستوری پنجی ولایتان ایک یاسا یا ناف نویسین دارشتیا و هر ایکی جیوی 18 سال پتر بتن ماف هیا دنگی بدتن. لهناك ولايتان اك دكاره لعيني روجا دنگداني خوا ناف نويز بكا لهناك ولايتين دي 15 يان 30 روج بري هلبجارتنا هر دو پارتيين سرکا کوماری و دموکرات کاری دکن حتا خوا
برفره بکن یان کاریگر بن بریکا ناف نویسین کرنا پشتوانین خوا. اشمارا گرنگ خوب گهینن هر کسی وان هان بدن خو ناف نویس بکن و آماده بن اشبو دنگ دانه. ناف نویسین کرنا دنگدران پروسه گرنگا جبو هر دو پارتی دستالاتا خوا بهیز بکن. Li wilayeta Maryland ku komarî kêmanîne, jimara girîng e jimara navnivîsînê zêde be. Bi wan em dê bihêz bin di berêkaniya digel demokratan de. Li hinek wilayatan nav nivîsîn weka endametiya partiyekê dibe lê xelek dikare xwe weka bê layên jî bide naskirin. Li hinek wilayetên dî endametiya partiyê pêtiviye li demê hilbijartinên pêşîn û civînên partiya bo destnîşankirina berbijaran. Navnivîsînkirin dîsan dibe weka endametiya komelên nijadî yan kêmaniyan. Ev alîkariye dike heta karbidestên hilbijartî piştevanên xwe naz bikin û hizrawan û daxwazên wan bikin. Niha hinek wilayet rê didin xelek bi rêka înternêtê xwe navnivîs bike. Piştevanên wê dibêjin ev rêkek diye ji bo zêdekirina jimara piştgirdarên hilbijartina û bihêzkirina demokrasiyeta Amerîka. Serek Wezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan rê da perwerdeya bi zimanê Kurdî lê ew di bernameya giştî de ya perwerdeyê de nabe. Belkû dê bi heza xwendkaran be. Anku piştî 4-5 salên xwendina bi zimanê Tirkî, xwendkar dikare derseka Kurdî ji xwe re hilbijêre. Siyasetvan û çalakvanên Kurd dibêjin ev ji bo xapandina Kurdan e. Lê îro me hunermendekî Kurd Mîro Bakurî dît dema wî jimareka tabloyên xwe li festîvaleka xortan li Washington nîşan dayîn. Naverokê tabloyên wî qedexekirina zimanê Kurdî ye li Tirkiye. Vo wênana yek biçekirî hemî yek proje ye. Navê projeyê bîranînên bi zimanê dayîkê. Li Kurdistanê gelê me pirsgirêkên xwe li ser zimên hene. Qedexebûna zimên bêperwerdehiya bi zimanê Kurdî kesên ku perwerdehiya xwe dixwazin, mafên xwe li ser zimanê Kurdî dixwazin û pirsgirêkên ku ewna rûbirû tên û her meseleyên ku ji bo vê qewmî ne ewa di bîranîna me de di heşê me de di dilê me de min xwast ku ewana bi zimanê wê negeriyê bi zimanekî dîtinî ne zimanê axaftin û nivîsê lê zimanekî din ez wana pêşkeshî gelek kesên ku ji huner hez dikin û taybetî jî Kurdê me ê ku rûbirû dimînin li vê pirsgirekê va proje her wênek bi xwe çîrokek e. Ew her çîrok girêdayî pirsgirêk û dîrok û jiyana Kurda ve girêdayî ye. Va mînakeke li kultura Kurdî. Kurda bo ku mafê xwe azadî tune ne, bo ku kultura xwe bi azadî wek gelê din najîn ve nûmuneke bo kesên ku kultura Kurdî nanasin. Va çîrokê me ne, zimanê me bo ku nivîskî nine, em zimanê xwe, kultura xwe, dîroka xwe li çîroka hûd bin. Zarokê me ji wê bi çîroka fêrî dîroka me dibin. Bi strana fêrî dîroka me dibin. Va wê nal vê derê zimanê Kurdî bo ku qedexe ye bo li Kurdistana Bakur zimanê fermî Tirkiye. Eger tu bi Kurdî hezbekî biaxivî zimanê te li wî zimanî nayê. Yani neyêke. Dengê te wekî dengê Tirka dernakê. Di nava Tirka da eger tu hezbekî bi zimanê xwe biaxivî te dê xinxarê. Maqsedê min bi va rengana ku psikolojiya jiyana Kurda ku têda derbas dibin diyar bike. Maqsed ku hissên wan ka ew ça difikirin, ça his dikin ku wê nîşanî bide. Rêxistiya perwerda zanist û keltûriya netewênêgirtî UNESCO radgehînitin di şeran de li çend salên borî pitir ji 2 milyon zarok hatîne kuştin û 6 milyonên dî şil û seqet bûne û dehan milyon jî ji xwendinê vebirmane. Li heman dem Sindoqa Alîkariya Zarokan ya netewênêgirtî UNICEF dibêjitin jimare herî mezina mirina zarokan ji jiyê 5 salî kêmtir li biyabanên Efrîka û Başûra Asya bi dû nexweşiyan û wana dest bi kempênekê kiriye ji bo nehiştina wan nexweşiyan.
لگلک دورن هجارین بیابان افریقا و باشور آسیا دو نخوشی نمونیا سی آوشیان و زکچول اگر امرنا ایک جسی زاروکن کمتر جپنج سالینا کار بدستن یونسف بیهیوینا کمپینا کا جیهانی لدی جیوان دو نخوشیان دست پی بکن. چونکو اوانه جماره هری مزن زاروکان کجن دوی ام بجدی چاره سریع پیدا بکن لی دوی لبیره خو بینین سرداری دیگل زکچون و نمونیا و کلبون و سیهان گلک بزحمته. راپورت آنویا یونسف دیار دکاتن کو بتنی ایک جسی نخوشین نمونیا انتیبیوتیک وردگرن وک انجام هر دقیقه که زاروکک پی دمرتن. بهای خمساریه ویرانیه. ناوندا درستکرنا درمانه لجونز هاپکینز به آلیکاریا یونسف کمپینک دست بکریا بو نهیلانا واندو نخوشیان. جمره کار نو دست بکریه. ام لزه دکن درزیه بگهینن هر زاروککی پیدوی پیهیه. ام بهیوینه حتی سال 2015 5 میلیون زاروک بین درزیدان. لگورا راپورت یونسف ریگرتن و چارەسەرکردنا وان نەخۆشیان دێ بدابەشکردنا زێدەیە ڤاکسین و دەرمانە بتن هاندانا دایکا بتن هەتا شیرێ خۆ بدەن زارۆکن خۆیان ساوا و بەردەستکردنا ئاوا پاقژە و خواردنی. بینەران ستافێ لە هەفگەهاندنا کوردان کورد کۆنەکشن لە هەفتیە بۆری بڕیاردا هەفتیە جارێکی بەرنامەی ئامادە بکە. بەرپرسێکی دەنگی ئەمریکا دەبێژە که جبرچی لحافگاهاندنا کردان گرینگه. کرد کنکشن بشکی گرینگه جدنگ امریکا. شپرگو او پروگرامه کی ویدیویه و دکاره کردین سوریه، عراق، ترکیه و ایران بین جنه دا کو به امریکا را پیوندی دار بن و هروها خوب خوشی پیوندی دار بن. ام هول ددن وان پران آوا بکن و بیتر وان خلکا نزیکی هف بکن بریا پروگرامه کی هف بش و دنگی امریکا دکاره پیشکشی گله کرد بکن. Bring people together through the common program that the Voice of America can offer to the Kurdish people. بله بینران هلبت برنامه جواره و هون ببینن لیتشتی ام جواد خوازن هون جمره بیجن که اون چه جمد خوازن ام چه بابتان جواره هل بجیرن هون دکارن لما تماشا بکن لسر مالپار دنگی امریکا www.voanews.com/kurdi یانجی کردش و ببن هوالن ماین فیسبوکی www.facebook.com/kurdconnection اوه ایمیل مایا kurdconnection@voanews.com حتی دمکی دیه لحفگاهاندنا کردان کرد کنکشن هر شادو کیف خوش بن.